Bakal tarik aja. Set. Wih, mantap teman-teman. Wih. Wih. Monster. Wih. Wih, perlawanannya teman-teman mantap. Wih. Oke teman-teman. Oke teman-teman, baik lagi bersama saya di channel Sunda Ngobet ya. Oke teman-teman, jadi di video kali ini saya mau ngurek lagi ya teman-teman, mancing belut. Lokasi sawahan ya. Oke. Sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe-nya teman-teman. Oke, kita langsung aja ya. Cari lubang belutnya teman-teman. Oke teman-teman, saya menemukan lubang belut ya. Lubangnya di sini teman-teman, dekat sela-sela batu ini nih. Oke teman-teman, kita bakal langsung cobain ya. Saya pakai umpan udang ya teman-teman. Saya lihat ini udang teman-teman. Ada cacingnya sedikit ya teman-teman. Oke teman, kita bakal langsung masukin aja lah. Wih, dimakan teman-teman, mantap. Disantap. Mantap teman-teman. Tuh lihat. Wih. Mantap. Mudah-mudahan kena ya teman-teman. Ini pakai umpan udang teman-teman. Mantap. Oke, kita bakal tarik aja. Set. Wih, mantap teman-teman. Lumayan. Lumayan teman-teman. Mantap. Oke teman-teman, nanti saya shoot lagi ya. Mantap. Uhuy. Oke teman-teman, saya menemukan satu lubang ya. Ini dia lubangnya teman-teman. Lihat ada bekas makannya juga, keong ya teman-teman. Ini. Oke teman-teman, kita bakal langsung cobain aja. Ini mohon maaf ya gak kesut teman-teman tadi pas disantapnya. Oke, kita bakal langsung strike. Wih, lumayan teman-teman. Wih, ada tarikannya teman-teman. Rada ampeg ya, babon ini kayaknya. Wih, lumayan teman-teman. Lihat. Wih, kuning teman-teman. Ayo, tewak sal. Ayo tanah kep. Mantap. Mantap. Oke, kita bakal langsung tarik aja teman-teman. Wih, mantap. Oke teman, kita langsung tarik aja ya. Mudah-mudahan kena. Set. Aduh. Wih, tarikannya teman-teman.
Wih. Wih. Monster. Wih. Wih, perlawanannya teman-teman mantap. Wih, monster. Wah. Aduh. Teman-teman, cekah. Aduh. Kailnya gak kuat, teman-teman.